Proyektil berpemandu laser Krasnopol terekam menghancurkan titik penempatan angkatan bersenjata Ukraina di arah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 27 April 2023. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik proyektil menghantam bangunan luas tersebut. Diduga kuat gerombolan prajurit Ukraina berada di dalamnya. Namun kondisi dari para prajurit Kiev belum diketahui. Sebelumnya diketahui pasukan Rusia telah menggunakan amunisi artileri medan canggih Krasnopol dalam perang menghadapi pasukan Ukraina. Krasnopol merupakan amunisi semi-aktif presisi dipandu laser dengan kaliber 152-155 mm yang memiliki efektivitas dalam menghancurkan target diklaim mencapai 90%. пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й бригад вооруженных сил. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.